Ogiatan, pamalawat mula may. Pero mo itaw kawan, dapat ko rin kay kawan na habay, gini, kaman-tamag kay fahataw gilot. Saya tuh kalau kamu sendiri mau kaya apakan kaya di India aku bisa jadi kalau kaya mau kau kata di India kota ai dia di mau kaya kata no dia kaya mau kaya ai dia tuh mai dengan itu Kamu ngau o ku fa hoko i mai audi. Mo ko le tu i fa ta buti na fa fu tu mai ma to bi ni. Fa hoko mo mai fa to mea a te le ta. Ko le ngai mea ni ho fa Christ ko mo fo mo. Amen. Pemalo itu mana? Kemarin ada di luar. Pergi ke kota ke apa ni? Apa di Toa, pintu pawon. Mo kuinanas pau, kama faliha mo. Pau fatulo ai pe ngai fata po sa faki. Kai kamata mo ta po ta no ko ni fia fini. Pamalo ato mo la mai ho ta ni. Ne un na ngali fa va ve no ia tu. Kau mau inga pe mahal ke tau ke ho ko pe tau ta ta no. Ko e mau inga pe ia ke ia ha me au ku leve ia mo fakau kau bo me mo to an ke po mai mo gen ke tau ta no ke te ospe ku fa a de tu ke misa moi pa to fa ta le ba ke ai ma ngai feu tau to me la lai pe ngai fa to ia ke fai ula ki pe hange pe ko yang mo o si la vei la e to o se ai kau fa fo ngai tolu fa ono pe mo fitu ane afi fa le ale ane afi ai pe hange pe ko nau me na fai fa le ale na nau tali ai fai tu ni ko ne fra mawanga na mai pe na u tohi fra fisi au ku fa ka to leva ai fa tongia fa la ko ya e time ta tau pe wang pe mo time ke na fa kakato e nau he no wa mo wala mi ape ko nga pe ke ho le le fa ho fa tongia ai potunga we ka uma a ki na to na ho ko to no to nga ai potunga we I he ta fa ki ko ndi o mo ui o wai ki hiki ki o lunga nga positive cases ai u nga lai pe to fa ho ka te misa ka ko mahino ni o wa ai covid ki ewa wa o ki ke hongo ni wa ai ko osko to o tu motu o tonga ni e au ke covid pe mahino le vai ki hiki hake e kulahi mai ai ngai positive case I he ngahi motu ko ni ko mea whawhiwhi ai o ku kai kia hataha e to whare mahaki I he whui ke puke whao ko ni ai covid I he ngahi motu ko ni ko e tau whawhitai pe ke tau leita toi egi neo ngoi mawholat ko ni ai covid tai wa au ke ngahi motu ko ni te tuku ke misa mo ui ke ne tuku ato ngai whamatala whalahi atu ki he o ngongo ko ia malo malo pito I pale mia ba ko ko le ke hufanga te tal fa tapu fa kiat pa me ngai mitia ko ni kai ata pe mo moton ke ki update va ve pe tunga ko ke ai covid tai va hange pe ko me ai pale mia ko ki he pompong ko ne hu fa ma po mai ko case for away wangi au mawan kange foko ne mea ku ko a o covid ki he o ni wa ka mai ko ni wa top tapu ko case e te fa ko active case u te wa hiva ai was recover ta hanima ko eu ko te ta havalu active case ni matolu pe recover e anonima
ko niwa fo'o aku ala ko niwa fo'o ke se fahiva o sulikava e ke se tolu ai ko ai update va pe mo fatonga pe motori ka fai ngong ba mo ka kai fonuan e time na to e covid ko tonga tapuni pe mo hapai mo baba ko ne ya wen e ke si ki he ngoniwa ko me abe ku mahino mai ku kai ki hata hai ku ke lai o ku nau isolate ka do pe na tolo na ngahi api katoa e ua pe mo e ngoniwa ko o ia pe pa mo ki keisi totaha i toritori me ko kau popula fo we nia kau fai ngong kau ku manage le lebe na tolu ia i toritori ia mo ki pagi keisi i kun salot ai aku contribute ngahi keisi ko ini ki he tola ko ini ko tawa ko ki ai an ko fa ho atu ko yen be pa mo to tapu le va ki toa pau e toki ai ha mo fehu i ke ngahi me ko ni ma ho nga pito pe tu ho ke dai ni mi ka fa ngong ka ma ka fonwa ko me ko ma ho inga ta ko dai ni mi ko tau ko alo ni mahina in hono fitwe ni tau fe am covid pe ko tu ko ngahi programa na tau fai mai bo fai te potunga awe ai fale i ke tau tolu ka kai fonwa ma ho inga pen ke tau tu e tau mas ko tu nga ko ia e tau hu malui ko ke he tunga tatau pe ai ne hoko mai ai ko e pise te hiwa walu to uruaki hiwa ua te to ua ni mahiwa e pusta ko e tau nima ke tau taha ni mafa e to uruaki pe ua taha e to ko hono ua mo fatonga yang e ko waka ne walu tau hono open the border pe aho uruaki ko na au kosi ai ko kau paka ko ia e valu ko kau pase se ai e toko taha fetupu ko na foki mai ki tongani tafe fata na foki mai ko ki tongani mahino pe kau fai ngong pa mo ka kai fonua mo na tolu te ke folau mai ko taha ngahi whakaamu mo fe mai potunga we ko hinga pe ke tau hanga control hatoi ha positive cases ki tongani o ke fai ai CV ret ho e wa fa pe na toki o mai mai no pe ko ke te fa e mai ki o ku tuange ka kai ke na o na ngai api ka to e fai e CV he aho e tolu ke aho ni mai tu uta ko he ni ko e ten out ko ke na mai ko fai e CV ko ke fa fi mari ke pot ngawe o fai pe fe tu uta ke na tolu o kole o ke totonge CV ko ni ko na mai pe to CV ko taha pe e founga ke tauhanga pe o mui ko tauhanga control na o mai mo fatonga yang o ku ihe lao pe ia ke mo o e fahinga ko ke talango fua ke na mai o CV mahino ko tau folau ke ngai fonua muri o ku fai CV red ho e fitua pe totongi e patoki o ka koe kore penia ke ka kai ke mo tokoni mai ke potunga au o fetu take pe potunga au ke na tolu ko ni ke mo ka take ka pau e hoko tai pe ngahi talangata kai ke nau o mai o fai CV o faka ata ngahi health center pe ko ngahi center ke mo u ngahi fetu ko to ke fai ngofua ko na hake pe o to na CV ke to ki hanga he ka ngawe o ave ke fai na CV he fale mahaki pa ko hui ngai ak fai e PCR la he mahina ko akosi o hinga ke whakaaunga i ngahi nau na o mai ke whaia ke PCR te nau expire na tori September. Ke ua e more ngahi mea ko ia. Pako taim koe e osi ai no whakaaunga i koe ni e whakaatārewa ke whai e CV red i he tuuta mai koe ni. Ai koe tunga ia koe ku iai e whakaampa mo he potunga oi ke kakai e whonua. Ke nau tolu teu ke nau wholau mai ke mo more. Ko o se pe a tolu ki a nima. Ko te whainga maari la. Hiwa ke tahaua he ngai senta mo ui. Ko lava ke pe ki ai to o sivi pe ke atare. E to fetu takia te potunga ue ka pau ko a positive. Mo isolate pe mo ngai api ko taha pe e tau tau whainga koe ke tau nofo ko ia
pe mo COVID. Ko tu ko he tai nimi ka fai ngo na ngai ngo pe he ku he ne delta fa mo mo ku tige ke au mai delta ge. Ka ke to Asia delta ma manu dominate he omikoloni pa mo ngahi riwanga e COVID ta hai wa he tai nimi. Ko ia ku pepe ki update no ka to ke pe ngahi fehui. Anaya ku hen pe to tapu le wa ki tua ke tare ta ngai fehui. Malo. Malo mista. Te hoko mat pe ki o va ve nei. Ai hang be ko ta fatano ko ke mai u computer ko ni ke form 1 or form 2 ai ke osko mai nani ka to mai computer wa Africa ya. Ai ku YP i3 pa mo i5 price range ta fa nga we ta fa no nga ta Filipe matua pe ko fe me au tina fi mau hang pe ko na fa ho kwa tu pe se te ni manoa fuai he pulanga ni manoa leva fuai he gramsi pe ko to ta ko ya pe ko koristo toku pe ko consilio pe ko constituency ko me ya na to kai ko togoni ai pulanga ko pese te ni manoa time tata pe fatonga ai pulanga o kuai ki na to le kai ki na la na to fai ai to tong ko ni pena fai ai ko le ki he ngahi kau ta hai muri pe ma mai ai laptop o tol nga walua o ko si he ni tol walua ko ni pa tu fai ki he apia ko fa tata ki he le volo tau pe he o fie ma o hange pe mo iloi ko ai project ko seti ne hanga o wakai aki na tolu masiva nge ke tokoni na tolu faka totong ya ko mala me pe u fata tau le ke tu fa le va ko ai u laptop ki he u high school ko to pe tongan o ku o mai me lisi ko ni ai seti ai ko u hinga ai u laptop ko ni polo pe he ki ta mai ta mi ako pe ngone os pe ko tu ko ya ko pa ne fa fo mai ki ako o ga pe ngai policy agreement alfa ta moia ko hinga pe ose mai na ta pa fa foki mai ke ki maintain mo to nga e kai to fa foki atu ai laptop ke ni ngawe aki ai ko me fika aki ko ni mo ya ko pa wifi malo hen ai ko ka ta ko na mai ko ni ai laptop ko ni to nga walwa ko farmers ko ni nusila ko paule ko mo to ko na nusila mo mamata mai neti mo gi afa pe farmers mo dat malo ma laptop au toi apa pe toi lahiang e toi tau fia ko to pe ai te ka pe fo ai pa mo fa fonga fa le ale kon ko cheni salet ne ka he no ale ai ka ma ai anu sila na na hanga fa he ka mai ko ni ai u laptop ko ni hanga pe na fa ho ko I he nga he media ke pe se te fitu noa o u fale ke langa o offer now contract o sign ai te leva he ka langa ia e nau tau e nau o te upe ke ni clear pe ko me fa kele na o leva fai langa wa manaki a ke ko va veta hape ka honga ka fai langa ka uno atu mo foki atu ngai family ko ni ke ona ngai api na to mai to ko ni ko va ka to tai fa o ai ke fo ken gi ha tafu a hau no mu ka mo fonoi ai au ke ho ka tu pe ai va kai ke ngai to ko ni ke mai kon ke mawanga mo ui au kau heni ai waka koe ni wha o mai koe mi Nusila. Me tō taha Nusila koe au fie toko ni mai koe ki tonga ni. O kai pe mo ngongo te uholo koe ni ai lolo mo pensini. Wa pau pe te ke mo ma e tō whahau koe te mi sta koe ni ai leipa koe kaui ha ngongo lere. O kai tau ilo pe maintain ai pe holo koe ya pe tō whokea ki olunga. Ka koe ki holo koe toa pe o tau whawhita i koe ngā pe he kuia e ne kau lelei ki he tau tuunga whakapaanga. Hoi he ki o ngongo lelei pe taha, whatatau ki he ripoti mai koni me he kastomu, nei ova ake walu kilu e tānaki koni o siulai. Nei ai whoke tāketi, koe taha walu miliona, pa nei ova ake walu kilu, ai au kau lelei ia ki he tau sio atu, ke whinga i ke holoki deficit. Ka kosen koe au toi ngai mahina lahi. Koe ki tau ilo na aha toi mea hoko pa toi lahia i tau whamore o ka tseria i tau pēa e fui ova walu kilu koni e tanaki koni o siulai. Ka ngu whawhiwhia whamalo atu a kere mete mo kau ngai kastomu e nau whahoko e ngāwe koni mo mai ki seniti ko ngā peke tokoni mai ki tau ngāwe whakaluku fua.
Te tuku ai, ke ata mo whainga maari e ia hanga i whehui. Indicate mai peo hiki nima mai pe Iola. Pito e ki palemia. Ko ki wheu i peni ke he pangai mo ui, ke minister mo ui. Ke lahi e ripoti mai e minister ke tawhaki koe ai hufanga pe whakatapu ai hoe ki kaureka pe o si mole na mo ui. Uilo pe o ke lava o lave mai ke whanki mea ne hoko pa waipa ki whare i pe me he pangai mo ui. Ki he tawhaki koe ni ku kamata ke hoha ka kai ke whangi pepe ni ihi ku mole na mo ui. Malo. Lala ko tu mahalo ku kai ko ke lava o tare to feu i he tainimi. O tu e aunga ke whatanga ke tawhakoia ke tokia ha. Pako tu ulahi pe ngai mea he mea kone o sifai te whamatala ke tau tala noa ai. Malo. Sabi ka gato ko atu e ka pai pe ngai whamatala ko na ke tuka tātari. Iyo. O e pare mia pe foki ke ek minister mo ui. Ko e ki wheu i pēni a whikau aku me tūkunga ko kui e pure anga he taimini. This was not foreseeable. Ki wheu i pēni a whikau aku me tūkunga ko kui e pure anga he taimini tua. Pe koe nau, te toi tāri ki nau tolo ha whahinga por ngā ue pure anga, pe koe public enterprise, pe koe hai. Ai palani ki hoko atu. Te ke tāri nai ke whirisi i, pe te ke whiri ai peho o kau minister. Mau e atpe ia kai toko hoko atu. Kai toki. Alo, ai hange pe koe ku whahoko koe kamata. Ai nei me ai pe kau mista e tolu ko ni whare area. E nau whapapa ai whaitutun kone ai whamautangi. Pe nau umai ai koe e nau tohi whakawhisi. E neongo nei to'o nau tolu meo nau sea i whare area. Ka nau kei minista befo. Pana e whakahoko rewa koe ni hango lau ai katak pe kore ke tamti e rewa ai. Whahoko koe ni ai nau o mai e nau tohi whakawhisi me he minista. Ai koe hinga pe koe nau whaha. Koe mea ia koe ke ha nau kumkaunga mea koe mea ke hia. Koe mea koe ni whikau ake mo ku parani ke kau minista. Ia kui ai parani. Ka koe priority ka mautolu. Ke sio ke smooth transition. Ai mawahe koe ni e kau minista. Me kai potunga ue. Ke mahino pe o wai umea kou ku ngahi ngā ue ton ke whakahoko. Mahino e tuku mai ke whakahoko. Katoa umea koe au whai e focus ke he weekendi. Kai tau whai rewa hasio ki ha whetogi mai ai ho ek minista. Kau ai pemo mea koe nana ka hake. Pe te tautari nā hakau candidate. O mai me pai election ni o ku wheunga ke wakai. Ko hinga pe ke whea pena e ai pēhana au whainga maare. Maro. Wheu i whakausi pe ki he ek minister leipa. Whikau aku me whakatutu koe ni ki he kawa. Mahino pe ukulahi lahi ki ngā uta ai ni ihi koe ni i he ai tatau te whito ki te nau tolo ku nau kaunga tonu ki he mea koe ni. Koe ki wheu i pe nei whai nai ha consultation and how nei whakakatoa a tongani. Raki a koe ua, e lava ke o mai mua ai lisi kakato e ngahi koloa to'o mi he reserve. He koe anga koe ai siohifo ki he tuunga kuku o iai ai mono koe ni o kau mai me ngahi mea kehe ange koe whakauhila e whare. Ngata ki he ni makilu ki lalo. Kau ki ai pia moi kau taha security. Pek tonu mau ka koe tukat peke ke tokon mai ai ka taki. Koe o lai whaka no tālanga ai tunga ko ki ai o lao koe ni hange pui na aku whamalanke whare area. Koe lao koe ni na e pāsia i he ta uawhi wanoa. Pena e mano tūtu uni na e whao he kabineti pena e pāsi i he tau ko ia. Pena e whai e consultation i he pure anga ko ia pe me kau stakeholders kai pehe ki he kau ngoe. Pena e mai ki he tau ni na e lotonga lere pe whoki e tūtu uni aga ni o whatatau pe mo
pe mo lao pe mo tutun ko pure anga ngufua ki pure anga ke nau fa o tutun pe calculation ke lere ka oreva ko toki I taimi o tapune ko fale area pana ngawe ko ngai kolo ko na ngai ngawe na receive ko ki kakai fonua na e tuma ka na e te fai hono vakai o makatunga he consultation ko na e fai pe mo kakai ko ni o kawa me ka to kawa na maulava ke te na to ki vava ko me pango pe ko pe he to kua o ku to o me te na dolo ai ngai fatongia ko ni ko to kawa ka lava ke tuangi ki ka umuri ke na ma fai o kumore ki mama whakau ko ni no whakau ko ni tau te whito ko tau no pene kama I marketing pe mono processi ko o kama ai facilities ke processi ai pe mono whaka market I tainimi o whakamore lahi e potunga awe pe mo pure anga e paanga lahi ki hono whakalere I ngai facility ko ia ki hono processi ko kawa o whakatatau ke whima o ngai whanua muri o malotonga whetakai he tainimi ai potunga awe pe mo o kau ke me ngai vahenga whakawharearea ke whakawhitaulaki pe mo I mau koen ai purianga asleria ai whangatangata pe asleria ki he lei polo pe mo tunga whakahaisini koe ngai facility ai agu pasia facility e ua I tonga tapuni pe pehe ki vamau ko e ua mea ka kulo tonga whae ngau he koe ke tuku e kore tokoni mai e kakai o kuiaho nau whangi whare tuki kawa ke nau wa usia ai tu unga ko ia ka koe ke malawa he purianga whatatau mo tunga ko ia patsete fonua pe neongo na lere mai lao ia ko ni ai tu uni ko ni mi he tau ko si he ha wharearea ko ni ka au te ki ai pe ke ia ha investor ia e interest ke hau ki ai ko whinga ko whakaamu ke nau o mai o tokoni ke purianga invest nau paanga transfer mai a knowledge mo nau ilo pe anau to tokoni ke no market I kai malawa ke tokoni ai ka ngo ko me fuke ta ke fatonga ia he ni tau mai ni e ha u ha to ta investor ia o to kawa ko pe he kai ke ha u ha to ta investor ia pe ta ofi ai to kawa ko kakai ai ko lo tonga fai he tai nimi pe na e fai pe lo tonga ko mana wa e tutu ngawe ko ni fota tau ke lao hono fango fu ko he puanga ke ngawe e tutu ko ai ko tau mua ke na mai pena to no fota habe ki hono whaka market pe am hono process ka wa ka lava ki tau nga unu ke ngai market ko I muri o hange ko America ke ngai kau ta fui akau ko Europe pe ka mo asleria ko e hanga hanga mai e whakaama mai ka pa e malava ke hu e tau kama ke ngai supermarket ko asleria ko pau ke hiki ai tu unga e ko ia ai requirements ia if you mau ai pa code if you mau en ke computerize a hono lei polo mono whakaha ngai fie mau ke o kau ke me ngai fie mau e pununga ngoe ka e malama whakawhitaulaki e whakaukau ia ko ia ka pau ia hakakai unau mai mo paanga ke nau mau invest I fonuan ko mea pang foku ku mahino pe ia ki he pure anga pe mo e potunga we e ngai hoha au fai pe ka wai mo no ha ke upehe o ku fonuan ia we ke toto no ke do ia ha ka investa ia hen pe o ia mo palani e pure anga mo e ne kakai ko pau ke na warea ke na wa ma fai ko me pe ko fe fa ke kakai fonua o te ia ta interest pe ko amuri ke ngawe ko ai o ku mau fa amu ko ni ko ke lava whakahoko ke tokoni ke whanua. Koe ngai ngawe ke ko ku ke o mai te isa mon pe moia. O ke ngai ngawe ia o ku whai whakaamu ke ala mai ka investa muri ai. Ko hange kon koe konga kon he ngoe ke kawa na e pe whakaamu ke hia po pe moe whangaki I ko hange koe investa polo. Ka koe ngai condition o ku seti koe ngai requirements o ku fie mau. E review whakatau tolu whakatau ke kupongo fulu e lao invest muri. Ai polgalama ko ni ko hospital e tolo review pe ko te mai mafai wang ke minista ke he whakapoto ta ka pa ko me ko ha ke kai fonu malama ke te whafok mai ke pura ngai ko tu undi pen ko regulation o fa o kabineti ka wi kai ke tokoni ke no whakamana wa ko e te fito I lao ko ngai ngawe ke ko ngai ngawe ko ni o kulotonga whakahoko I Vanuatu whakahoko I Fiji pe ko uhinga e o kuna nga unu ai na to o mu o whakahoa ki tongani I he tau te whito ke tala noa koe ni ki he kawa. Koe ngai ngawe ke he o kutuku mau pe ke kau tonga
hango whakauhila ko me pango kai ki hene lisi ko e lao o koe pe te pire ka koe pe ngai condition o kuseti he lao ai ko condition ko ya ko ka investoa ko pau ke na o mai me na paanga o koe ke toisi I foi wa kilo ni mamano o koe e kalasi e category e taha o pau ke toisi I hene hi e paanga ni makilo pe koe pe seti pe e tolu noa o malava ke na o pure I pe a oku pe ko toenga areva ke pure I he kaulo kolo pe ko kai tonga ai ko principal tatau pe o apply ko ki ngai fare ko fa mo vete pau ke ha pana tonga pe o kai ke fai ngofua enia ke te kina ko kakai ko o se fai area mo kina tol una hanga mai ke na invest he kava o kai ke attractive ai package ya ko te ko he tu oni ko ni ka ko o si taha pe e mau feinga ko ke malu I fonua pe mo malu I kakai mo na totonu pe no fo behe pe ko kakai ko na interest ko ke na o mai o invest ta fa ko ni ko tau kakai tonga pe una muri tau te fu ke asleria ka guiai e na ngahi pana nga e kau business una ho ngau o ku amana ke na foki ke na tokoni mai ke na ka ko na usio ko ke fo tu atu e lao mo ngai condition ko set he pureanga o na holo mui na to ke ka ku fai fra am ko ngai fra am ko e masiva ke na ka mai bana to ko ni mai ki he ngau e ko ni bembo e finga ko ke langa fa economic ai fonua tau te fito ke osi ko ngai fra tamaki ko ni malo ik paremia ke hao de begi fe hui ko ni ke ik minister lo tonga ne me he maika ugi fe hui be ke minister ke totongi ko ne lolo o ku mahino mai he tu e tai mini ku pakai I whakamahina pe ku whakamaman lahi ko ke ia tau fuui vi fe ke tau lava o holo ke totongi e lolo na ia e subsidy e pure anga e holo whakamui ko se di te wanoa o ia ha whahinga palani ngā ue e potu ngā ue feitu una pe moiongo kautaha lolo ki he e tau whanonga atu he taimi lolo a he kuha mai wheta aki ko hoko I Europe o koe ke wawe hani holo ana ia ka koe palopare ma koe ne totonge lolo ia whaloto whanua o kuhange te tau whanonga mo ia hawa ha taimi lolo a ki whehui pia kia minister ke whanga hao mea kia malo pita ko me pe ko fi whakaha ko hi he tainimi e holo totonge lolo a ke pese te tafa ai e to whakata e competent authority pe ko pure whiunga I he uke kahau pe a toki announce ai e totongi fo o ke maulava ke tu kwatu he tainimi ka aku holo a ke pese te tafa ko uhinga lalahi e ua makatu ungai ko hiki to ko e totongo lolo I mamani kono uluaki ko totongi ko talamu pe ko lolo mata pe a hono wa kono fereti holo ko hono mo ngai halanga waka ku aluai na nga maheni mai akina I he tau ko osi wa fe wanoana e paanga e wanima Amerika ki he talamu ha u he tau ko osi ki sone si ulai fai mai ai na e aloha ke paanga e ono no ke fitu noa kamata I meo e tau ni aloha ke paanga te au tolungo fulu Amerika totongi lolo mata kono o fetuku mai lolo o ku refine pe ku ngahi e tau lolo mi Singapore ka o mai mi Saudi Arabia ko ngai halanga waka ko fai ko no fetuku mai ko lolo mi Saudi Arabia ki Singapore we sia lahi he tau gon ko hoko ko hi ilusia ika nga dai ko feto aki mo hiki to ai totongi hono ngahi ko lolo madai Singapore magatunga pe mi he tau ko Ukraine pe mo COVID tahaiwa ne toi we sia totongi tuku ke heange ai ha ko e wakalahi gune mai lolo ko fuke lama ha ki tongani ka ku hanga tonu ki fish pe to ki tufa mai me fish he fangi wakai ki e ngahi te fito I uhinga ya ko o ku hiki toa e to tonge lolo ka mahino mai amana ki holo kon ai ake pese te tahafa kon te mahanga o announce e ke kahau o ku mahino pe o ku kamata ki stabilize ngahi ngahi fike ike nego te ke tu ko tawe ka ko ngahi convention fo ma pure anga I halanga waka pe a mo holo kon kamata fka va ngahi ka wa fonua pang malava ke tokon lahi ke totongo lolo ko programa subsidy pe kono tokoni ko pure nga o ke lere pe mo mana tu ko hiki ko na lolo he tai ni totong lolo tonga o tawa o ke panga fa pe mo seni te fa no nai pe ko holo le vai ke panga fa sente wa no ko sente wa no ko to pe herita o subsidize he pure nga pe ko tu ko ke ka
o ku amana ke hoko tai pe ngawe ko ni ka oreva ko ia hatu tu na ekparemia pe mo kabineti ki hatu nga fopoto ke tukuang ya hono ai subsidy e pureanga ke lolo ka ko pesete ta fa ko e holo ko he kau o ku amana ki ko focus ko ke mahina e tolu hoko mai o ku hange ko lau ai moto o ku tu ia he ta i loa pe e holo ai pe ko ne aluhi fo pe anaya pe aluha ka ko lolo fo ke mo ke me pe ho ki ka pe ke kai fonua o ku makatu nga pe totongi hano fika if ka mahina pe mo fainga template u ngawe ai ko ke tau ya tau hivi o tau to ke tau hanga mapure malo Ego kita na ke te ki he mea koe na mea ke mista. Koe konga lahi koe tu ko ni he taimi wawe mai koe ni sisi ha tau mea toi ala whai. Ka koe parani koe ni nei whai sio koe ki ai he aurat koe ke lo ange ke tau sio ke ngau koe na tau whai he renewable energy. Ka iwi tu loa. Nei tau pe whai ni me fuolo. Ka wak mai ke taini mi peset pe taha whaa. Ta tolu ke ta fa o tau uhila o ku ngahi me he iwi la a pe mo e be go win ai ko fa mu ke tau accelerate ke a unai ki he wanoa wanima o ara ke of ke pesete ni mano ai ko fo ngawe la he ni swai ta no pe mo tonga pawa ka uma mo na poate ke identify mo mahino a source of funding mo wala me pe ke lere ia unga au ko ni ke au ki he wanoa wanima o tau ara greva ke of ke pesete ni manoa ai ko pesete ni manoa le ko sisi ai pe lolo te tawala nga au aki sisi ai pe ai mama fange ai tau uhila e mama ang time ta tau pe o fai nga au ko he renewable o fai sio ke hange ko na me ka lisa ke a feitu ke tau hi ai ha lolo ke tarifaki e ko nga ko tu e tani mi ko ki tau nga ko ki tau nga lolo ko ni ani tauri ki o feunga pia me ki waka sisi ha whaka mahina. Ko ne misi pe ne hau tō taha tau kau tau tō lia tu ngā whatu tāmaki. Ai whai rewa tā nohe tai nim ki aha investment ki toi whakalahi anga storage ko ia. Ko hinga e lava rewai o toi tukuai hanga hi tau pehe hanga hi rita lolo lah. Ka ia mea uhoko o tau lava pe o tap ki hewe ki reserve ko ni i aru ki kahau. Time tatau na e mea pikai mista fe mau lewa e whaafu tenka lalai, uwaka lolo lalai. Pange pe koe namo na e whahoka te hongongo, na tok saini e project o noua miliona koe ni ki he wafu. Ai e whakalahi ai wafu e lava lewa e ngahi waka lalahi ang o tau hanga tonu mai ki wafu. Ai koe ngahi tau pe koe ngahi ngau pe unau whilalave e ala toko ni ki he hohaa koe ni e tau fu whawhalala koe ni ki he lolo, koe whawhalala koe ni ki he ngahi iwi mei tua au kai ki tau lava au whahanga au e koe ki ai. Ka koe ki tāna ki atu e. Ik pare mea kau ki hoko te mohe ka veinga ko ia ko tau lawe ko tau be foko e whakatau aki mo muri ko ngawe ake paanga Amerika. Ko e wakai koe ki he value e tau paanga tonga he marketi mo whakatau aki uhange ku albeta e mimani ki tō lalo hifo. I e whakahoa ke whakatau aki. Ko e hana e whakatutu mo e wakai e pureanga ke tawhako. Porque ni ta pinga ga me ta ta mo price lo. Ai ngai fecto ai me ai me tu ai. Ange kon go hiki kon ni price no import mai lo mo ala me pe ai ne afeke ta sen. Ka fai pinga ke ai panke pure pa ku tau tui pe ai pe ai ola le me ai ka ko lahi ai ngai palpalem fa no mi ka tau ne. O fa ko kamata mai me tu pa sisi ata me ala fai. Ko me pe tau fai ki tau si o pe ko feta fa ki ala to kone puleanga ki fa ma ai kos pe ko to tongi ko ya. Malo ik pare mia kau ki fehu ia tai pe ki he tunga ik minister kon ke lipa ko fa fia pe yo me aki he whikau aki pia moi tu koe kuia e lolo. Nau toki lava to whatontono e kuhila pana e nau eke peke ngota mai ke uila pana pe nau ko hiki pe nia ko ki olunga ka ko tui pe whanongo mai uila ki o mea. Ko ki whehu i pe whoke nia ko i he ka wape
ko toi ke me ai pe e tunga ko ia e ka venga ko ia pau pe ke ia ai tala fi ka ko hinga pe fogenia ko si o ke hinga business ko na tau to ki fa ngalo ko ngai fare koloa ko en dominate e ka hinga ko mi esia ko moko hunu o dominate pe na tol ka ko mahino pe anga fotutunga ko feu pe ia ia ta fa ke ta ko attractive ia ta we tolu review mahino pa ke ta no inga ki ha ka foreign investor ke na mai o invest ta we tolu pe review ai tu e fotutunga we ko ia tu ke ka pa wa ha ka va ia to ia ke pe ia o ha vesi ta pe wa o ngā ue ka ko kusio pe aku ke ta fa ko ia pe ko hai ai lau ki Malo pito ko uhinga foke e tau mua ko mo whakau ko ke review. I uhinga ko ke malu i ko restrict pe reserve ai ngahi ngāwe ko me ka kai ko fonua. Ai ko whakau ko pe na whai ku nau mai ka invest ko ia pe na fuhanga e nau to ka pate nau ha o dominate ai market i pe lama ke nau fu to e ko ngalahi ai me malava ko ka kai tonga. Ai ko uhinga pe e no reserve ko tau mua ke malu i ke te lava review ai pe ke totonu ke oange e totonu ko ka na tol pe kai ko hana ko kulau ko ke no whakau kau ia I he tō ka mau mahi no apito ko ka mai uloloa e au ke tau e tolu ka ko sai tahe ko la tie ka ma ka pa tu oange ke au tau e fitu tau e malu ai ko fe ma ko e market ka ko no foi whakau kau e ko ni ai tu ni ko ke foreign investment nia I he marketing pe mo processing ka wai pe pono whakau kau I hanga hi fare ke process ia ngai koloa hen pelava ke watu ki muri te tau whatatang pe nanga ko hako e point whika aku mo ko honu ko mo ko honu ia wi hen pe ia pe nai mahino pe ia o whakatau ki muri ka pau na kai kia kau investoan ana o mai he kai ke hiki to tonge mo ko honu he kai ke ngā unu ka kai ia ke mau mea nau mo nai tau pe tau tupu e tau mo hen mo ko honu ko me tatau whika aku mo ia hi ko principal tatau Nai hen te ahia me mo pena tau o pata halaka ka lo ya hi hang ko whatapu ko ke tau fu hanga whakatonga ngai hono mahu inga ka talunga mo e ngau e ka umuri mo ka investor una o mai o kuna interest I whainga koloa ko ya ke whaka market I pe mo process o ku lava ke lava ke hiki ai ko hono totongi pe mo no mahu inga ai ko to e whainga pune anga ke tau Afrika o rewa ko lahi mo ko hunu ka toki whahano whango tai. Ka koe whakau kau pehe, ka koe mea kou whamahinau he ni, ai whaka amu ai pure anga ke malu I pe e kakai tonga I he taimi tatau. Pea hange ko whakalau ko ki haka whainga package o attractive ke foreign investment pe koe kau investa me muri. Ka pau te tau whakatuia e loto koe kau investa, unau loto toke o anga atoa tonga nia ma tolu ka nau toki lava hao. Ko whakangata-ngata ko o atu, o ikai ko ki he motu ani, o ikai ke fu attractive fefe, te aku hape ia I he fu itaimi ko na e whau e lao ko ni tutu ni ko ni mo ne manawa mai, o au ke ahon, o ku si au puto, pe malo mo whakawa mai asleria he matapa, ko me aku strako loe kau tō kawa, he ngai taulahi ko he price mo totongi. Whaka amu nau tō ria, ko kau tō kawa tako lahi na mau, tala na mau tō whakataha I wawao, tau te fito ke wahenga tahao no ko uho ia tō ka wahe fonuan. Peset lai tahao me ai. O kuna uloto le rei na tō ki whakau kau kun aina os whaihan tālangai. Pana mawa o atu kei ki wawao. Malo. Alo. Oi ki whakamali ko ni nai piki ate whamalo mo kawa le rei a ahi mai koe e tōn sige Itali Amerika. Fie au pito e tōn sige Itali mo nau kau wholau. Kai ngā pe coverage ka koe hospitality pa mo umea koe nai hoko. Wata whamalo, kau ngā kau tai pehen ki whamalo at mua ki eua, nau tai le rei kau wholau, e nau le at koe ki audience mo e tamatui, whawhia wit, whamalo te whawhonga, kau mai pura ko eua hai, I lawa le rei o tau ngai whatongi a koe, mo e whakafotunga le rei na e whai koe ia, ki kau ahi mai koe ia me Amerika, pau whawhia ai, hono to reconfirm be, e whotu ai office embassy hen, ko mea pike taimi, pike whawhapapau I mai, mo whahasio na lawa pe ia hawhitu ke tu whakataimi ai ka lewa ke whai koe ngāue ki hono tu anga whamātoa to. Pana whai pe tā noa koe ngā mahino hiki hake tau ki seniti. He hiki koe ni me he hongo
me he wataha ke he ono noa miliona mahalo ulinga tolo e tau ki seniti mau fua ko alu me hua miliona ke he ono miliona ai ko ki seniti au to tana ki lahi mai ke fai ke ngai ngau e kone ono tokanga i kone o se ni ko wala me pe tu ke he taha kilu ko ne sai ni ko he aho ko ia ko ngai ke tokoni ke hivi tu loa ngai project ko ni hapai nai wesia e tsunami ko fa malo be ka mo tolo mo ka valele ka uma akina tolu na na fai nga we ko ia ko tokoni mai ke pulianga e ono taitali e tau ka wa ko ia e time tata pe o amanaki ke ahi mai ai minista ki muri ko ia nusila e to peru flight ko kau au fambe ho lele to ipe o tu ia fai nga mali ke mo tala no ai pa mo e minista ko ia ka ke ko ki fa malo pe ka tu ko tu na ko malo pito ek palemia ko ki feu peni ke penga moi ke COP ke case fo ko na ko i eu pe mongo niwa mo ki kolet pe te tau ke no fo ki pe ai tunga restriction go tau ya hetai mini pe wa taimi e COP a penga moi pe mo ek palemia ke pe to mo restrict ya pe no fo pe tunga to ya he mini ho ki lotonga sai to tunga to ya he mini ia malopito la neongo fo ke ai me ko ni o ke sko I hango niwa pa mo ewa fatonga yang nai fo o ka to pe me ko covid ka tau to pe nai ha pe mama ni e fo ya la folong hala fononga tatau kau tau tolu he wawe o se mai nao no parata. Ko tu koe ai o ngoni wa koe ki te whai e mea koe na tau whai koe ki mua. Mahi no penga I whare I mo e mahoinga ke kakai ke ngoi puke no foi api. Folo foi api. Kau he ngai whai longa pe kou tau tanoa ki ai mofi koe I fofonu. O malona tu fo ke tou flu koe nai tō mai. Ai ko tu koe tai ni meu ki tatau pe ngai. Me ai ko be ke ka kai fo no e mahuinga kon ke tau fe toko nyaki mo ko ngai me public ko tu be mask ka ke ngoi puke toko to yapi os fra ta he pule anga ke ka ngoi fo pule anga ngai me ko ia pe tu tak be ke puke ke tot ko ngoi sai pe ko ke ai ko ngoni wai ko restriction ko fo nu tau le ko ne ngo ko ben spe ka ko ngai me ala la pe ua ke fiu pe ko pe mo e mask e to review he os ko ne mai nani pe to mai noi pe ki te ya restriction pe ko to ai pe ke fiu ma ngai me ko kai ma tu ngai he tau fononga ko ni mo tala ngo fu tau ka kai foki mai me muri na fia he frata ke na foki mai ko ki foi ke tolo faka os ko na o pe osive os a tolo ke a ni wang foi fainga mari ko ya ko na folau ki muri ko me tatau na to tala ngo fu ai muri os a tolo na osive pe o totongia pe o mai ko heno si va tolu ta totongia ka ko mo tokonia mo tolu e ka kai fonua ke he potunga we no monitor mo no control pe ke o to e alu ta tunga tau e ke tau kamata mai pa ko tu wo si fe angai nga pe ka kai pa mo tunga ko covid ko me ma nga pe fo ke ka na tolu ko ke hu malui ke na tokanga ko na tolu tu la vea ngofua mo ke na tolu he ngai api ku ia ngai fo tu fa kai sino na tu la vea ngofua ke na ki toka ngang he taini malo apito mawhai mali ko le penia ke mista mo ui ko tu ko press conference fa muy na me ai CEO fe ka wak pe mo whainga mali ka na tolu ko ia ko kai ke na hu malui hange nai ko na tu utai ai nai ki fi ke na totong ka ko le pe ke feitu na ke te haki fa mala alang ke te mahino lo tonga na me mai ko ne live stream io ko me mahawinga ia ke ma foi mahino ko ia Neongo whaava e pōta, pia ku ata ke nau wholau mai. Ka pau te ke huhu malu, o ku iai peho whainga maari ke whoki mai. Ke whoki mai he waka, provided o ku negativi ho o tesi, pia ko wholau mai ko ia, o kai ko hinga ia ke hanga ton, ko ho o totongia ho MIQ. Ko nau tole te nau MIQ nau tole. Mana tui ko i ngai whonua lahi i he tainimia i maman kawa fish, ko New Zealand, Amerika. O nau whakaata e whokiangi e kau ka kai no whonua ka pau unvex.
ka pau ko ha visita ko to ko foreigner ke lava ko folau annex ai ko hinga e ku tala no pe o kai ke he tau ai ko o sa ko no review o sa ko ne mai nani time go review a restriction e fai le vai si o ki ai ka ko hinga aku o kai ke pe ko fia ke nau toton ko figo nau totongi he na mai ko ki he mai ki when no fo he e mai ki ko hotel ko kupes panga tau ni mano ya au ka vai nau no pa mo nau me to kon ke nau ma ai ko point mau inga ia he ni ku ia pe fai nga mari e ka la to ne ngo fa am po tunga we ko le ta ke ko ai hu malu he tau tui ko to pe ko nga hi tu tu nu tau fai pa tau tali le ai ola pe ko ha e me ai ka pau kai ke hu ko ka ke finga ke folau ke ufo no ko hikai te ke lava ko o ke pe he ko tonga ni fai foi fa kana ta tau ka to pe ko ke tai ni me ki pe be ngai fo no a me to prea malo Malo pale mia ko ki whakaosi pe nia ki e minista ko ni le pa e ka vai pe ko tu ko e whainga mari le ni ke whakanonga ngai loto ku whanonga mai ko mon pe foki e lau ko ni hange ko whakatata ke mo ko hunu ka ko tau whakamu fo ke oseange me a ko lahi tahe benefiti no fo itongan ko si o ko ke mo ko hunu e tai mini o tau ka ngā mate i tahi pe na mai ma pe ki me sisi kai uta he ni ko ni ki mori pe ko alu pe ko asiri ni fiu fakasio he tu hau ki tanak ma tu hau ke mahino tau mau e benefit la hita ko mo ma opo fakai resources ke mohanga o enforce mo lao i he teu ko na ki he nga u ko na pe ko mo foi feu pe u ke pale mia ka pa pe ai ka ai atai pe pa toki malo o yo mo na pita e me mo o fe e teisa pero tau mo pe o lao ko ni o tu uni ko ni ke hang mo ngai constitution ko ku seti ke malu ya ngai me ko na la ko pe o ku mateu ke ai potunga we pe ne ko lao ko foreign investment regulation for ko ya mautol ka ko me ngai kupu fe ka wa ka ke potunga ngowe ka peke me customu me ngai potunga o e fikau aki o mau o fikau ka aki lao ke monitor pe muy ko isi mau inga ke mau ko pau ke mau ka hok ka me fa ta ke tau fa tonga yang ko foreign investment ko na o mai o investi pe ko now expect return in our investment ko fai ke mau mai recover mai na panga na investi pe mau na ki tup ko isiu ko ki he hola pe mo e nau avio ko me mahu inga fai ke tokanga pe ku mateu teu nga he ku fikau aki ke muy mo faka papau o ku nofo pe e pa anga itongani ka ko point mahu inga ya he ni ke malu imagino o ocean ko investment ko ni hanga ko tau mo ako o ha investment ke o mai ha pa anga o tana ki mai pe avia nau faka foki return in nau investment e fai mo nau tup pe toe ko ngalahi e fonuan pa mau mateu teu e potunga we ki ai pe mo ngahi kupi fikau aki ke fai hono muy pe mo foka papau o kai ke hoko me o ke o ke ka mau finga ke whakatonton ai hala fononga ko ke wana to hoko malo okay alat pe ka u mai no pe te tau toi review an ko be mista o to mo mai ngai feedback pe ko ga no ko ke mai ke fácil ke fo au tau vilo fácil ni malo ko ua whakaosi pe pare mia ko loaki pe whikawa ke pe mo uhila ke mea foki ki he tawhaki ko ni ai sola ko nei whai foku ke mau ki whekumi olo pe ko whamatala ko mau me loto pe me he uhila ko lahi anoa independent power producers pe ko o lahi energy me he aivi me la ka ko ke hatau storage ke me ko ke storage ke lolo fefe palani ki he tawhaki ko ko ai sola whakaosi pe administra whakawa ke ni mga hino ko karentoa ko he pureanga nei o sitala no i foki falearea ai ngai kautaha ko na tanuhala i he pureanga ko o si hai tuunga ku ai ngai no ko ia pe o totongi nai e ni ko ni pe ko pureanga ku ne totongi taimini
ke fe fa mo ai ko nga ko karanto le o pa le kai ki to ma wa pa e ma we pe pan ke ia mo ka ta ha tol ko ni ke fa pa pa ko to time le wa e kai le ke to ma wa pa nga e to ko mai ke mau to tong ko karan ka te ke mau te ke ma fa to tong ia ha karanti fe ka ko mo storage mo ne do bo ai me ne to ke ai ko storage fu ke ai ngai lo lo ko tu fu ke tai ni mi ko lo lo ke fe ma pe ko me ale mo wala me pe he pe mo ko nga pe nga independent power producer ko me ko ki battery mo me o package ko o mai ko ki finga ki tau ni mano ha fa da mo battery ko nga pe hange ko solar sai fu ke a ho pe mau ai o capacity ai o me alahi ai o ka pau e kai ke store ai ko time ko le a ho hange pe ko mo si lave ko to ape ko ne over ko me o generate I fi ma o phone wa au le vai store ai ko tai no be te o ku ha ko ne o solar mo me ko ni ha pe mo na battery ko nga ki tau he additional power mo me ko nga pe ko hange pe tau loi ko solar ye ha pe a ho ka nga ka store ba me ke la ba nga ke po uri wala me pe ka mon pe fai pe si o ke ngota fa ki lo e me ko ki hoka pe ki se hui ko ni ko ta ha me nei ko re ta he o minister ko na ansi tania fe fare area ke ki he fare area ke fai mo hanga au ki he lao ko ni ku na e wesi ai na mo re na usea o fe hui pe ku whakatoanga ina he feitu na mo pure anga e ta fa ko ia ko me no wa pe ko fe hui pe malo ke whakaose pe pare mia pe ko hana I hanga au e kautanga tai toko tolu ko ni I ho kabineti manatu fuoloa ke e feitu una e lolo tonga taimi na mo I kabineti ai malo ko ke ha we o si tau fa ta hande ke mai io ke lao io o ke ai fotutu ke fai ngai fa le ke ko me la hi ko tu o tau fa tala noa ai lava e ha tau pehe ia fo inga ue e taha o ku fa mau I fa civile o to e to ton fa temo kalaki e to taha fike ai ko ngai me ke fo tau te ki wila solution pa ko me ai pau ke fai hano vakai fa le pe arha ke ai le volo ko e hono fa mau I ki he criminal pe no fo pe civile we sio ke ngai ta fa pe ai pa mo hange pe ko ni ko tau sio ton pe ai apau ko te aruatu ki api kempe ni tatau ko toa pe mau tolu o te aruatu toa tu toa pa te aruatu ki api ko ia tau pe tai kai mai ai whanau tu e tai nimi te kai ke te toi ave ki ta mea na whakailo ki tai ai he ko hinga neongo e te o whatu o ku tau pe o ku kai ki ha mea tokoni ai whanau ko mea ko ni there's always a possibility he te whakau kau na ta foki a o ai ko si o ni pe lava he lao pe ko regulation o fa mahino ange ai anga ete feohi mo te finga o aki ai o tu mahalo ko ngawe ke fai ke fa mahino ai fonga ko ke lava aki ka ko si o lota pe o ke ka pa election ko ni fa le ko ni le aki ai fe hana o atu ka ki fin mo tu au puke mai pe te kai kia hane vai pe hane mea kai. I don't know pe te nanga whewhea no ai ta nofo hene whakau ai likelihood pe koe whainga maari e ala hopo iai. Ai ulahi ngai wheo I pa e koutu e whai consultation, public consultation, mai aha mo view e koutu e taktaha iai pe ne whakau ke mai ke whai hano whakau wharerei. Pai ko hinga neu tau pe he o sai ai. Ka ku kovi ai. Ka ko hinga ko hai mea te ne hanga o reflect mai e tau mea ko o tau pehe o ton ke fai. Koe ko ai ke control e bribery or anything. No, ka ko hinga pen the same time we need to actually see okay materiality o ta fa ke ko ia. O ko si mea I be ka loya te isa mo mea. Pa dai fo as mai be ko ngai tu ni ngai. Ta no ka mo e to kon dia. Ke tau ala ke ka hau ke mai ai ngai whakau pehe. E ko tui e kaweni he lao e ton ke widely consulted
ai tonga ko do pe ke ma na view ke o mai ke to faha sio ke no frale ke ka we ko ni ka mi sta me bang be to si tao tai mi ka de to ko ma to pe cái tôn bà lê mía phô càng mồi lôi phơi tạo con nếu mà mồi con à cái này sẽ NEMC cái committee con là để leva con này tàu lọc tàu ni mồi mía ông mai về bọn cái một uy à mista mà lolo càng mai mista cái ní en nào view phát triển lý cái mồi mía end of the day cái sẽ cái NEMC ai cái nếu người ngay cái tôn bà lê mía con mà lolo cái câu tôi cái phải ngao ấy thì ta cái mai phone hoa phải tạo yếu con bé hoa mồi con à o aloi fo mea o sai ta vaccination ni aloa ko en ke tonga o tau ki ta ina ngai tu ke hepe a ke fiu moi mas a ke mista pa anga mo silo pe motor fe mea ak fare ale time fai ngata ko ni o hunga ka uma a pandemic a pe mo ne pa mo ne a ngawe o skia velenga ko hinga o mahino ko langa ko na ta tol fai fare wanga walono renovate mi fare wang ya osmawe pa ngai ko me pe kon maltali ke ai ke fama opo ai ngai ta fa ali ko mo wala me pe ai ko ne va ko me ngai pangke ya ma man mo me pe na sai ola vai o secure mahino ai pa nga ko ni ai ko fe me mahino ko pa nga ko nu fai ko ni nga ko na ma tol ke langa mo be ko nga la he mi sa ma lo ko ni ko mi sa ke mia ko nei ka ai fa ka la hi ke fama opo sporti ko hange po tau sio ki he palpare ma ko ne sporti ki mo ni mai firma ue ke te fa so sio le de ki ai ko hai governance ko hai fonga wala me pe ko hai fonga to ko ni ai pule anga o kai ko pe pe ko sporti pe automatic pe ato ha se ni tom ke ha fo tau pe wa fe au ki pe ai ha o standard mo governance wa po ate mo wala me pe ke unga ke mahino au nga pa nga fono no atu pe fa ai na tol ke na hanga o ai maha standard mo teke e nau kau sporti ke nau lava ai tau pehe kom di weri Olympic even ai Pacific Games ai ka nai tokanga ke ai pa mo ko mi sa ma ro fo ke ta mai aku fa fo tu nga fai ngo fua ai ko ne me halo ko ni ki ka tori ai ko ngahi me a pehe ko ke mo tu ani ko mahalo te mana tua folo ai pa me ke fa mana to tu pe ngahi ngawe le ko ni ai kai ho minister ko ni am nau tali ai tu ni ko ni fa ma tangi o mai ai ko ni nau to hi fa fisi ko ni e os ko no ansit na to ko mi fa le ka bu at yo la Ek pandemia ko ki feu rua pe o waki pe ki he tafaki ko wai ko ke polo ko domestic ki tongani pa ua ko ki ai te ki hokwatu pe me ne ke me mai ko he toko sini ne ki feu ke tafaki ko ne si ai fanki ngau ne fakau ko he minister pa nga me ka private sector ke wa u me ke toko ni ke nau tolu mo ke ngata pe i he minister ko pa nga mo minister ko foreign mo internal affairs pe mo minister ko me te ki ko tu pe ko handover period ko ne ke me mai ko ke ai e ki pare mia te na finga i pe ke fra osi pe u ngawe ko ni ke hoko ke osi ki moa ai fra hoko ko ni ai departure ko ni me each ministry ko sio pe hange pe ko minister pa nga ko ilo pe ne u ngawe ke ne fra hoko me u private sector ko ku e ke pe ya u pe u ngawe ko ki moa ai departure ai minister pa nga malo ne ko pe ho ki la lai tau fa mu ke smooth ai transition ko to pe ko mahino pe ya tai me kai ke pa ko ve pe te na o do te na loto fe mali pe ka to ya ngai fe hu ma ga ko le tu fa mala la ma ya ngai project e foi tai me tu kon ne fe tongi kon ai gina tol kon he upotunga we pa mahino pe ya pe ngai me e ki tua yang ko nga pe ko transition ka ku hange ko rau una tali na tol ai tu ni pa o so mai na resignation ya na tol ka ko ho ko atu pe ni ke fa pa pa pe kai ke fu tau pe we sia se ve se ngai pot ngau ko ya ke fonua ke polo pe pisa ko ke polo kada ai ko ke polo mahalo o ko fa mo mahalo to mahina no ke domestic ke polo fai no sila mo Australia una fa va ve ke va kai ko ni ke polo no wa
Ia desu. Yo, Academia, koe ki whakpenia ki he whehui koe ni a tāpinga ki whekau aki pia mo e lao. Lao koe ni ki he bribery. Koe whetana ki at pia aku koe hopotangi koe ni nai hoko. Na hiki i he whamau atangi a ko te koe mea whōu ia. Tōku mai whamau atangi o hiki i ai standard of proof ki criminal. Ai koe whakahalaya i koe ni koe whakahalaya i mga tunga i he hia. Ai toko tolu koe ni. Ka koe kuki whehui pia koe whekau a koe ni mo whakakau koe ni ke mono ai lao. Pe te mausio nai ki he ngahi lao ai ngahi whanua ke he. E ukau tau lao ta tolu ia he ki i strict au pito hono apply. Koe ngahi lao ia koe o koe ki i pehe ake pehe agency o kau he whihia. Ka koe wakai te pea e paremia ke mausio moa pe lava te mo wakai ke ngahi lao ke he na mo we e lao tu koe mea ka tau lava pe tau tolu o whakatau voti pe he loto whaianga whiri. Ka koe ki whehui pe ia. Ko tui te sa koe tau whi mau ko tau piha lao glere i hangi pe tau sio i ngahi pōre koe ni. Ko mea koe ke tūtūne whamau tangi ia. Koe ka whitue ke tau tara noa ia e nau whai tūtūni pe na nau hiki me siwile ki he mea he nai ai pe ai umea nai whe tau pehe nai halai ai koe ni whatatau ke tūtūni. I'll leave that ki ha whoro mua taha ki whahata anoa ki ai e ke pe ai viu ki ai tau nau hen nau tol ke nau whahoko mai nau mea ko mea koe na tau lau. Ko mea koe ki he sio koe ki ngai lau ke koe normal pe whoke ki tau sio ai umea u whai he Pasifiki ai mea u whe mau e tongani patok ai mea draft patok atu whai public consultation whai a mo view patau tuk al mea ki whare area. Ai koe anga normal pe o whau lau. Koe tau whaamu mea mau ha mea koe o kutonu mua mea koe o tau koe ni ma tongani mo i ngai taimi pe ni. Ka koe ngai tau pe kontou nea ngai mea ni. Ka koe tau sio ka hai best practice mo mea ngau e aki. I ngai whonua koe ni o tau mei tatau mo tau tolu. Hiu na lava toko ni mai ki he tau ngai lao koe ni tau whaamu kia. Toi me whaita? Ia. Malo au pita. Koe ki whia ilo at pia i Academia na koe ha update wha mui me tau mo ngafi. Koe toi tani mea koe ke ha tau pe o ko mai mau pepe koe ai ha mea ke ai risk level o te kia o ha mea ke pe o flag mai o ha toi mea ke whaha fuhoha ki ai tani. Pahange pe koe la tau sio at pe ki mua koe whanki sign mea ke hei o whanki waka e nai o tau mata mo mea nai ngau ea ki ngai māma kula mo mea. Ka koe kau he ngahi tā anoa mahu i ngai e ke whai koe ke ngata pe he mo ngā whi, ka koe maritime security, Ka nge ko lau koe he tau whataha ki mua, pe se te hiwa wale Pasifiki Ocean, a pau nau maa to'o e tau pe he 5 kilo toni tuna. Pai no ia wai palpalema hono e tau security. Kai ke, marga whi tā anoa e tau whaha time ke, ka koe whamalo lahi atu homo lawa mai he hoatani. Kai mea o mo vei uai, koe ke tari ke press conference, ki lava mai pe ki he o whaha po tā noa he o pau kai ki ata, lahi pe kau minista, nau ata ke whaha mo tā noa, o mea lelei, angi kou lau, ai whi mahi no aki, ko mea o kai ke tau whi mau, e kau whai ngongo kono awe hawha matala o kai ke moon, ki he kākai, tau whito nau tolu koe na mo kau client mo mea, ai mau tui mātolu ki he tā noa, tui mātolu ki ono awe ai mo oni mo wha matala, Ko mea pe ni o toi o pau pe ia taimi koko mo tai pau ia whamatala mo ki whetutaki mai. Ko hinga pe ke tau tā noa, e rona lawa toko ni ka motolu, e toko ni pe ka matolu. Ia hinga ke mau ilo ka hai ngai issue, ka hai ngai mea o mo pe he mau inga. E whamalo pe e whiawhini, ka kore pe moa ke tau whaosi aki. Ka koe krese tau ika sisu kuraisi, o whata mai. Whio he lau maari mau nini tumuia matolu ke ona heli. Ka whai pio tangata. Aro.